man lai ta to ramro puite na pakhat chu sipai tha chakle chaklawa le ral thuam nei thatle thatlawa ante fo thin ti la kan sei sual om love ramro puini tur chuan ramdang ten an ron po a lo do zo tur le mel malam ten an ne mai thei lo tura lo in ven na sipai le ral thuam tha le chak angai thin ani tunlai khovela po in do thu thang tam tak kan ria chunga chuan ramro pui jok le thil ti thei jok chuan ne tu din muna an ding thin ani tun tuma kan ron sei le tur po hi tunlai in do na hnaral thum lo om ber hial an chal sniper chanchin le bok ania sniper da hian in do na muala chuan poimo tak tak an thok tam hle maya soi sen ani om love chung sniper zianga chuan khovel pian tirata tun thlenga sniper ro pui ber hiala an chal thin chanchin hi kan tar lang le don ani saimo hei ha the white death emo belaya smart anti bok hi he lei chung van noya sniper piang to zianga chuan ro pui ber le turu ber a an sei thin ani World War II lai khan aram le nam Finland chu Soviet Union beina lakata chan nan sniper na thokin confirm kill zanga somli pani le unconfirm kill zasari panga anei hialani amhinga ron cherna ber chu winter war chunga Soviet Union le Finland in dolai khanin sniper dang aya aro pui bik na chu sniper rifle changkang le tha po ni lo Russia siam machine gun model 28 rifle asipai tran ma a sapel na na man thin en len na po omlo manga mel masipai confirm kill sa zanga somli pani le unconfirm kill zasari panga zet anei wangani tin hming lema the white death an vo chan po hi anin do na mun vurama thomnowar lang lak a hak thin wangani saimo hei ha hi December ni som pasari sang khajakwa panga a Finland thingtlang kho pakhat ratazarvi kho a piang ni inan ngaya he khuwa mi cheng te hetlang puin lo nei ei zong an ni saimo hei ha te po huan nein ei an zong ve thin ani Soviet Union alo dina Finland rampoin zalen na alo hmu'a alo in dan ta ka chuan hei ha te chena khuwa ratazarvi po chu Russia ramri nei te a om ani hei ha hi an open lai tungin thingtlang no pangdang ang bukin na athok na sa in silai ne na ramwa a sapel a shat ema ate te atanga silai ngai na le thok rim ani awang te po ni famiang heti khopa sniper ro pui ni tura silai ka thiam na te do theina te le chelna te aron nei theina tak hi hei ha hi sipaya atran ma rengin silai ka tui mi ani hrim hrima hun ola ne piang chuan pona chuakin silai ka zir thin ani a silai ka thiam zialan na pakhat chu target fit zanga hla ami chu minute khat chungin a silai changkang lutuk lem lo machine na gun mangin voisom paruk aka fu chat chat thei ani hei hian a them thiam zia pholang chiang hle ome kumsang hajakwa somni panga khan Finnish army a injiak lutin kum khachung chuan om taka thonu in corporal ni in Finnish army aban sana civil guard zom le in World War II ron thleng in reserve unit a omta ani November ni somthum sang hajakwa somthum pakwa chuan Soviet Union ramlian zet mai an ram population po maktadoi za somsari pakhat chuang omna ram chuan an then omram tero te Finland ami cheng po maktadoi thumvel cho omna chu aron ral pui be ta chiam maya hein do na hian awanglai hun amang tran mek saimo hei ha chu chau chuakin ramle namchan nan sniper anga abul tran na le a hmingcherna he khovel om chunga sniper khovel hming dai le to ngai lo turin Jaeger regiment 34 a chuan ain ziak lut felta a kola lui bula chuan Finnish sipai somthum pahnih lek ta chuan Soviet sipai sangli te meu mai chu an lo ma chhon ani winter war laya Soviet Union la Finnish sipai te hi anin tam lei hle maya Finnish hotan chuan azam om du ve khopang Indo na mual mun fot lutuk mai Celsius degree 0 chunglama a om ngai mi lo na mun atlang puya -40 atanga -20 degree Celsius ani thin na muna chuan
thom hnovar sui te in thuam patereuh te fit nga or sang ma se sniper lo om zet mai saimo hei ha chuan a thiam thil so ton ta an puten a man tura an pek Swedish Mauser rifle en len na mai chuan silai te zok le changkang lo zok en len na po om lo Russia siam aram wa silai mosin na gan chu melma Soviet sipai silai changkang ber le thatak tak keng ho lo philnan chuan a thlang zoka ti chuan na atanta ani atlang puin amika hlum te hian ama hi an hmuman ngai lo ni hei ha hi silai ka athiam ema wang le Soviet sipai te tana a hnoksak ema wang hian Soviet sarkar chuan luman sang taksiam sakin a that thei tu chu lo man tlem chelo taka vur an tiam nge a hei wang hin Soviet sipai a bik taken an sniper ho bitum le apela an pel beran hial reng ani nima sela te atang a shat ko khen na le aton hriat nga na hrim wang te po aniang ama hei ha that tura ron ve tu sniper le sipai te chu lo da mak zel mai si a Soviet ruai tu te lu a hai tak zet ani ti chun saimo hei ha abik taka ve a that turin Soviet ruai tu te chun sniper team an dinin an tir chuak ta a ma se chu operation saimo hei ha tha tumna operation po chuan eng ruai ang thei ta chuang lo Soviet sniper hovin an hmu ve ma in sniper team member ho zong chu alo that fai le ta vek mai ani ti chuan saimo hei ha chuan ni za po tling lewa Soviet sipai zanga panga confirm kill sin a that manani hei ha sniping tactic hi atlang puin sniper dang ang lo takin amalina chu thina spotter ramang ve ngai lo tlukani asilai me pu atam ber hi chu thu chungin metar zali vela hla atring target kap tlang puya a target tlang pui chu sipai pa ngai ni lovin ama aron ve tu sniper te sipai officer te machine gunner te lai pui pu te le weapons crew sang te an ni heti hun lai hian Finnish sniper te hi an tactic a thashim nge ni Soviet ho khan Finnish sniper ho kha Hminglema kiuki ti an vua saka chan chu Finnish sniper te kha in do na muala thingkung zong a khan an om mai emoti mai tur khopin an biru thiama position an set thiam em ani Finnish sniper ho tactic zing lar ber pakhat chu moti tactic an ti hi ani a Soviet spy te khan Finland in kalpo na kong pui kha lak masak beran tum thin awangin Finnish sniper te chuan kong sir nim le thingkung le mun rem lai an lo changa Soviet sipai hawin an bi ruk na zone an pel vel ta motia an hnunglam atangin an kap ta ngeng mai thin ani heti taka ache thata wang hian saimo hei ha hian sipai choi moina sang adong nem mal le maya chung zinga chun personal takin Finnish commander pakhat Baron Field Marshal Mannerheim chuan corporal atangin second lieutenant ranga akaisan tira hetiang anga chaka sipai renga kaisan na hi tun thlengin Finnish historia ala om ngai lawani van nei na hi ang tiklai pu aton reng theni heklo le saimo hei ha po chuan march ni ruk sang kha jakwa somlia chuan mel malam ngen mu atong veta frontline a aum line mel malam suan tlang chuan akha bening lama rondeng fu in ni ko chung lai ni kho relawin aum pha nge ani hel liam hi an hle ni turani atira lo boy som tu a thian ta phei chuan alu chan vevel chu a hek huam ani anti hialani hei wang hian a maya lian takin kum som ko paruk thleng dama April ni khatsang ni pahnia a thi ni thlengin ser a om hlen ta ani ti chuan winter wara chuan ram lian jok Soviet chuan Finland ram tlem te mel sing hi sang hi bial vel chau lain an tlom ta thowa atira Soviet sipai nuai som panga zinga nuai som zet chu Finnish sipai huai sen ten an lo kap lumani Russian sipai officer pakhat phei chuan kan sipai thita zong te phum na leng trok chau ram kan la ani ati hial ani soito angin saimo hei ha hian machine gun rifle scope nei lo amang thin kan ti to kha en len man du lo chan nia a soita chu rifle scope vu amanga target ka don chuan akap tu lu aum sa na ngaya scope han bi turin chu chuan mel malam sniper tan headshot theina chance thatak asiam sakani
a chet na hmun hi vuram khowat lutuk ani kan ti to kha chutiang hmuna chun rifle scope lens te hi all sam takin khowat wanga fok lo omin ati phe thei wang thin ani rifle scope lens te hi ni in a han chun hian alo en khalin alo tlezeu thina hei hian a mang tu sniper biruk na ati lang thei thina mel malam sniper tan zon chu ati ol sampha thina ni athi maluka American machine gun rifle collector hovin heti taka sniper ro pui alo ni theina chan an han zo chuan ol samte in practice tin alo chang fel et mai ani ole khati khatun tumatan chung kan du tok le ri photang tun thum chu athokat na tan silai kap thi Hmingthang American sniper ro pui Carlos Norman hat ko ka Chanchin le Hmingthang zuar tu operation thren khat Chanchin kan seidon ani Carlos Norman hat ko second Hming lama white feeder tian ko hi kumsang jakwa somli pahni me ni somni khan li te rokwa Arkansas state alo pianga no pangte ani line anule pa te an thena chumi hnuwa api bula omin chungko ko sakhar satakin Arkansas tingtlang khuwa alo sailian ve ani tum khachu Mississippi a anchung te tloin azina hemitum hian Mississippi dairam hnuai vela silai nen sapelin chuaka hemituma zina tang hian silai ka le ramwa a sapel te tui chautranta ani an khuwa hi Little Rock Arkansas a api hnena a hole hnupu in silai ka le ramwa vela hrat em a sapo akap thein an chung ko ibel ber pakhat alonita ani hat ko pa hi sipai bang ni in do pui pakhat hun lai vel khan sipaya tangin ram le namtan alo ramu ve zak to ani hei wang te po hi anyang hat ko ka hian ate te atang sipai ni a United States Marine in ji alu ve achak thei em a an ko dai ram hnuya te a winen apain in do pui pahni hun laia asilai man .22 caliber Jesse Higgins single shot rifle kengin an chuaka angai to na in Japanese raldo anga in chanin sipai nen chan azirna sathei hle thina ni sipai US Marine Corps ni a silai kap thiam chungchuang sniper ni chu athil chak berle an tho chak berani thingdel lo lungdel lo na fam chu hat ko po sipai tran chak takalo seilianin ani dule athil toma achiang boka atan hun tha aloin hong ve ta akum som pasari tlin na champha phak che mai ni somni sang khat jakwa somnga pakwa chuan no pangte in United Marine Corps sa anjiak lut ve felta ani heti US Marine sa anjiak lu nu re lo te a kum sang jakwa somruk pani November ni som khan kum somni mi lek ni in zo Winstead nen anin neya fapa du tak main Hminga Carlos Norman hat kok that an phu ani tichuan te atanga ni chak em sipaya po khovela sipai thaber pola ngai US Marines chu alonita ma se du berle ni chak ber sniper nei turin chance tha ala nei theilo asipai tran hu po hian sila in ka siak na sang voi doi lo tel thina a hun lai US a sila in ka siak na ro pui ber pol sei dakam peri le Wimbledon kapa te a champion nge ani kumsan jakwa somruk peruk alawin herchu chuan hat ko po chen Vietnam war ral do turin Vietnam pan veta a US Marine Corps Captain James Len chuan Marine platoon tin in sniper pakhat thuk an kol zel to tur ni ti dan aron man ta ka chuan hat ko katan hun tha an herchuak ta ani tichen Captain Len chuan Marine silai ka thiam jong halin hat ko ka silai ka thiam jiate kumsang jakwa samruk panga a Kemperi le Wimbledon kapa po alo champion to ti te sila in ka siak na mun sang voi tam tak lo man alo la to ani ti te a han riat chuan an platoon a sniper ni tur chuan a ruat tanga lani ti chuan hat ko ka chuan sniper na chu thok tranin in do na mola a tho lok le maya Vietnam war lai khan hat ko ka hian North Vietnam Army le Viet Cong mi le sa som ko pathum zat chu confirm kill sina kap hlomani aka hlumza thi atleminal ko thi ro pui viau lo ni a alan chanju Vietnam war lai hin sniper ten mel malaman ka in an thi chian lo confirm tur in spotter te an omangai thina master sniper zong spotter an nei thei silawa wangin an ka hlum te hi an thi lo an chian zel man silawa ei wangin Carlos Norman hat ko po hian confirm kills an itlem pha ani anti master hat ko ka hian Vietnam war lai rongat po khan atlem bera mel malam sipai zathum ai tlem lo chu akap hlum nge yani ti asai
hetiang khopa sniper lo North Vietnam Army te mai po ni lo Viet Cong mi le sa te tan po a noksak ema wang hian North Vietnam Army ho tu te chuan alumana US dollar sang thum zet an chiara heti hun lai US sniper lo ho hi atlang puin NVA te hian an lumana dollar zariat atanga dollar sang ni ba kan chiar ngai lowa chu wain dollar sang thum hial aluman an chiar ngamani chuan hat ko ka hi an noksakina lo hle ti chu a hriat thei ome tin hat ko ka hi NVA ho hian Hmingthang vu sakin long trang an ti a asa pui tonga an le lin na chuan white feather an ti ani Hmingthang an vu sak chan po hat ko ka hian aramwa lukhuma hian ar changwar hi athia ngau thin wang ani huna kal zela indona anasatual tola NVA lamin American ral site hiam hat ko kan chel zolo wangin NVA an hekmal mal hlea Vietnamese sniper tela chu aloda thamak mak zel mai si NVA officer ho an mang angta Soviet sniper team in ve rona tha dan an ngai to a ti chuan le NVA sniper le sharpshooter tha thangin ama white feather thaturin sniper team an din telu mai ma se NVA lam van to ya kal tluang zel US Y10 an sniper team an din ti an hriat vele hat ko ka te platoon commander an hril sanga la chuta le American viral thuak thatna alo lang chuak ta hat ko ka chan him nan aron ve tu Vietnamese sniper te lo chok boy turin tactic an duang chuak ta a he an tactic man thar tur hi a lo omin nin na thap tak me wangai thungani an tactic thara chuan an platoon a sipai then khat chu het ko ka anga in cheya ram hnuai in dona mol vela NVA sniper te lo chei bol turin an chetla anga chuti an buai lai tak chuan het ko ka tak tak chu lo in larin amalte te in NVA sniper te chu apil mak mai don ani ti chuan an cha chuak ta a an plan atra in anin ring tok boka an hlo cham lo kher mai ni ni le zan ka chung lekin NVA sniper team member zong chu het ko ka chuan apil 5 phiar man mai ni heti taka Vietnam warlai Carlos Norman hat ko kalar ta ka wang hian NVA lampo an zam kher mai kumsang zakwa samruk paruk Vietnam warlai ve kan trum khat chu NVA sniper thazat le larzat mai US Marines le tan po an noksak em mai aming tak po an ko lan ngam lo kopra ti chawa an ko achan chu kopra hming dik takan hriat chon US lamin an zen chuak anga aru ka ama thatu tur an tir an lo wang ani thin chuan in vea acha swal zok in ka hloma aran chau tatlat maya kopra hian hat ko ka hi athat thei ani chuan US dollar sang thum a hlo don ani an hun lai sang ha ko samruk paruk vel akha chuan dollar sang thum chu ala hlu khopang he an duel hi affair in sniper Pahnihte hi an hoi san dun ema kopra hian American sniper hi a chawzia ti lan nan US Marines te kem omna hil 55 anti muna het ko ka na thok lai chu abul se ta thingkung ding lai chu azuk hen trum hian kopra hian that du sela chu hat ko ka hi an ring lo na samai si a athi chiang view ome ma se chu tiang chuan NVA sniper hoi san kopra hian athi hau lo hat ko ka hian a chawzia a hriat nan hat ko ka na thok lai chu in vea in ka hluma a chawngat ngamani chuta le American wal white feather a hoi san zia alang vele thung chutia kopra signal nana an hatho na bullet thingkung aron ka per chok po chuan phili buin biruk na mun ram chang zon a tan ko la tumlo silai ri a hriat na lam chungil taka dingin a en wanga kopra mu vele kopra ron chawna pom ti lan tir nan alu chu a han buzawa an puan in chunga alu hnalani kopra ve turin an siam zui ta ngal chawa hat ko ga chu kopra chawna changle turin thok chok ngala arwal hian a thian pa le at spotter rin John Roland Brook chuan azui ve ngal bokani in ti siak na thi le dam hril tu ni thei bok chu an tranta a he anin ve na mun hi US Marines ho kem tlang pong pakhat tlang lian tak pon dilem lo hil 55 anti mai bulram noi ania them thiam le hrat kho kheng ve in ve ton anni boka abo ro ka sang kher mai film khur pon film khur don na ro a thei pato pin thomun di ma an mit beng nar le an hriat na zong som kho min in ti siak na hlo om chu bei me ken ram pa lei leng an ve kol ta tham mai ni nim ro na ro le thing ro an ra tia te chu an hnu chuina ata na tangkai an thei ti hria ve in an ra na tur an film khur ema an bo wa point in chili in chenga ve lek bak an cha son ngam lo khoi lam hun atang po in silai mu an tong the ni ti an hre ve tlat a thok pon tha thangam lo ni bera
ti chuan le hat ko ka ta thian dun an chi sual ta tlat mai hat ko ka spotter le thian pa ni bok chuan thom a chu ring ni ngai tur ani silai ring hal thuaya hat ko ka khel ding lam ang hal loya ma se van nei thang lu tuk tak main hat ko ka tui pai na a khel ding lama apaya chuan silai mu chuan a lo deng fu lo hi a lo ni a tlema US sniper fam lo chawani chuta white feather athang tlom ta athiam na nei zong song som kho min tran alata a hemi te pani hi chawmalam dar som vela in ve tranin nileng thakin an in ve to ani second aliama minute aliama dar kar tam aliam zel turni puipan mol tam aliam ta tlai ni lo tlak don me chuan an tran mon anin tlak thleng ta tlat maya heta tak hian white feather athluk that zia lo lang le ta atir lama tlak deng lama hat kok chuan a fin rol le ton hriat nga na chaw tangka in khotlang lama hmang khuarin an thian dun chuan him pikar an bok taran maya tlak deng lam ni tlaturin a chun sen phut mai mol in pha doi lama chuan kobra chuan him pikar chuan abiru ve thunga anin kara hian luitero te aluanga anin chanton na po an hlat lo kher mai pen zathum a hnaya chuan an rifle en len na om ve ve chuan anin zong dun ta zakaya ma se an mun an siam ram du na tanga rei po nilawa chuan tlak deng tlai ni tlaturin a chun na lam hnim pik kara birumek NVS sniper chuan tolol huaisan le ral sai thiam zat mai kopra chuan a rifle en len na bi chunga white feather azan na lama chuan a chaswal tatlat mai a rifle en len na a lens tu ni tlatur chuan aron chhun tlata zok maya chu vele rang mangkhengin American Marine sniper ro pui chuan tlezo omna lai chutin zonin a rifle chuan mit puak ta thor maya a me purwal che chuan kopra nim bikar biru chawai khat acha data chachun jom tur om talo ti chuan NVS sniper ro pui kopra chu aram le nam hum him na na fam ve ta ani an hmel ma pa a thi ti an chian nu chuan hat ko ka ta rian dun chuan an zu po a an han en chian nak chuan hat ko ka silai mu chuan cobra rifle en len na tak chuan fu in a chunga akal tlanga ti chuan scope lo bi me cobra mi ta tak chuan lut tlang zelin atukhuma silai mu chu a chuak ani hetiang sathi a harin ka fu angai hle maya sniping lama mi thiam te chuan 1 in a million shot anti hial ani ti chuan hat ko ka chuan kopra silai chulak sakin ina hona trophy anga tar moi turin an kema chuan a hona ma se van dui thak takin armoria ada chu an ru bo sak dai mai ni hat ko ga hian white feather ti hminglam aput na chan alukhuma armul athi athin chu Vietnam war chu jong hian voi khat che althla ani voi khat le po NVA commanding general Rairal thiam zat mai chu da that angai le tatlat maya he operation zat hi chu a hlo om ngangani ang sipai ho tu te lampoin he operation akal tu rian an naw te ho po ruat ngam lawin volunteer an zong zok hian ani ti chen US Marine sniper huaisan white feather ron lang chuak le ta he operation hi a confidential em awangin hat ko ga hian athok ngamin apom thlap ani ti a sei chu ma chuan operation details hi sipai ho tu te hian an hril du lo hial ani ru man na chu hlo thin thai nan ati angai ta a operation tan ania ani khatnia chuan NVA ramlu chung ulak mangkhenga anven an how to lu berber te omna kema chuan pen sang khat zanga zat chu bokwak vekin santeri ka hriat lewin thom dim lutuk tak maina tal lu ta zal mai ani hemi tuma operation hlokin nan hian nili le zanli zat chu bokwak biru le chongai thakin aramu hialani a how tak tu zia chu a hriat thei ome ti chuan zoi muang tak zet le thom dim thei ang berin NVA kem area chuna tol lu zela abul hnai mai fit som vela chuan NVA sipai an vei fu a in chi khate te a bo wa angai ani vim khurangai tak zet tum khat phei chu NVA sipai na hat ko ka hi arap fu trek nge a camouflage thom na hakin a chan him shamani ti chuan le mel maram chung alut ril tual tola voi khat a chasual le trap mai bokhup chunga ha chulpa a mel malam te cheji uluk taka en ko lai chuan abul loka chuan bamboo viper pakhat chuan chuktum ni ong fashan hian chelek lo hian alo en kar maya nima sela hat ko ka tan chiat emo tha tuma be zuina hun a om lo ti chuan ati thei om chun chu chemi lo le a position thak ni lowa rule wa san ma chu bo khup reng chu ani mai ahuna thlengta du thu samarema om hun asiam fel nu le ahna apuilin nuwa atlan chu na tur kong athan fel nu chuan ahna athok tran don ta ani
Abiruk na atanga mitar somnga vel kan hla a asipai te athiam anga thahnem ngai takalo fui mek tu NVA commanding officer chu ni chuak dang hmule ngai to lo turin a oma tak mai chuan white feeder silai manlai Winchester M70 caliber rifles chuan tlang phu chuan adeng tadop maya silai pu rolin NVA commanding officer chu atu fel der ani tichuan NVA sipai hoin an puber an hmu lai nge sniper in akap hlum chu an thina sangang maya an game area le a chevel chu mel maral sai thiam an pukap hlum tu zong chun an tuam tamup mup maya het ko katan la kana ka zave ti atlan hondal nan la chi ni to heklo an na thok tur zoi muang le film khur thei ang bera abo wa lu ang bok chuan a holampo bok wak a ho angai le ta ani he operation hi a hlotin em awang le NVA commanding officer mewan ka alhum sakta ka chuan NVA laman thin rim hle maya an tha ti chak thar le in ama aina sa le na jok chuan US Marines chu an bei le takhek maya an thonat em awang hin US lampoin an tuarin an hek pha hle maya thisan luang na sa em ani heni tuma NVA laman on chat nat em awang hian US lam ho tu liante US Marines in NVA commanding officer thana operation nei tur thupe kan lo chuka anin chir hle ani anti hial mai hetiang operation hloting tak hat ko kan anei zo nu hian Vietnam chu sanin US lama kumsang jakwa somruk pasari khana ho a ma se US Marines ten alung an len ngang ani ang kumsang jakwa somruk pakwa chun Vietnam a bok chun a thian ta zom tur na kal le ta a heni tuma thong hi chuan US Marine sniper platoon commander ta thong ani mishing the van nei na hi sang khop maya chiti rol ero chuan van doi na po hi tu chunga pot leve tur tho alo ni ti elakan sei sol tam om leve chutiang chuan US Marine sniper ro pui ta Carlos Norman hatkok chunga po van doi na chuan rawarun railway tatlat maya a sniping carrier ti chawek tur khopa poi van doi na chu September sang jakwa somruk pakwa Vietnam a online na tok veta ani tlai khat chu hat ko ka chuan baldi khomar lam route 1 andia chuan patrolling lane US sipai indo motor LVT5 anti angchia chuan chuangin kotthler an rut kola chuti thamwang taka an tlan ko lai chuan van duina han chunga lo thlengta a an chuan na motor LVT5 chuan NVA ho chilpo bom kamruk chu chilpuak tatlat maya hian chilpu bom kam hi anti tengmain anti angchi tengpo phin chathei tur khopa chakania ma se van de van nei anti ang dewin hat ko ka chu bom pok chuan motor atangna vor chuaka kong sira hliam na tak tuarin ale tareng mai ni nakin dewa chuan aron har chuaka an chuan na motor kang hlu kara chuan a thian ta chu awa hmu a theila win hliam na tak tur chung chuan a thian ta pasari lai mai ni ko shelwa ommek kan hlum mai mabak te chu an motor kang hlu kara tang chuan awan hnuk chuak ta ani hemi tum hian bom in aper na hliam na tak baka a thian te a chan na lama kang na sa taka tur nge ani chutia hliam pui tur chunga a thian te nun na a chan chu saknu chuan arang theiang berin sipai helicopter mangin sipai hospital nai ber USS reposa chuan an phur ta ngala hemi nu hian nei vidam do in thajok naval hospital Tokyo ata lut le in chumi nu chuan an kan hliam na sat awang in kang na sa te an enkol na thin Brook Army Center San Antonio Texas USA anda lut le ta ani he thil thlenga che that em awang le thian chan thi ngam ril rupua thian ta thimai tur a chan chu awang hian US sipai huai center choi moina sang Purple Heart anti chu dam do ina om line an hlan nge ani he ni tuma hat ko kal hiam hi ana hle maya ataksa mai baka aril rulam tlenga ngong nein depression na satak anei phata ani Vietnam War zawa hat ko kapo alodam chhowe zela US sarkar chuan an sipai tan sniper an mamo zia in Marine Corps sniper school chu US Marine base pakhat Quantico Virginia USA an dinta ani heta po hian hat ko ka hi asul sutu ber pakhat alani tichuan taksa chaklo le in social na neu nei chung chuan an sniper school din thara chuan zir tir tu beren thok veta a nima sela a hrisel na lampangin a phak to ngang lewa wangin kumsan zakwa somsari panga khan Marine satranga a retire alo ngai ta a retire hian ni somnga panga in kumsam ni chung US Marine sa a omtling lewani hemin hu po hian a thei ang tokin aram tan ala thok zela a thei chang police department sniper te training pe in Kovel sipai om bera an soichin US Navy SEAL Team 6 member tur te po an thlantir hial thin ani
US Navy SEAL Team 6 te hi sipai hlo om chung chuang le thiam na sang nei nga tak tak atul huna chuan thlo thei na po khal mai thei reng tura thiam na fam kin nen ni a khovel misual fing le noksak luman po nei sang ber US sarkarin azon na sat ber ne bok Osama bin Laden po kha a in lu chu a ka phlum tu kha hetiang Navy SEAL Team 6 te hi an ni chutia hrisel lo tak le in social na no hat ko ka chuan nei rang chung chuan a chak lo ve tial tiala kumsang ha chakwa som ko pakwa February ni som ni pathum khan Virginia Beach USA US Marines history sniper ro pu ber Carlos Norman hat kok second white feeder chu chatu na chol to turin aboral veta ani hat ko ka hian awang lai sniper nga na atho na sat lai khan atlang pin Winchester model 70 .30 60 rifle standard 8 power unilateral scope in vu amang tam bera achang chun ral thuam dang M2 Browning machine gun lian zet mai ama design nge a enlen na TNX unilateral scope ama vu chop chu target hele zwal ka nan amang thina side arm tan call M1911 A1 pistol actor thin bok kumsang hachakwa somruk pasari khan hatkok hian ama machine gun scope vu chop M2.50 caliber Browning machine gun mang hian a hun lai sniper ka hlum hlaber record asiam ngata heni tum hian pen sang hi zanga zeta hla a om Viet Cong guerrilla ka phluma he record hi ading rei hle a kumsang hi pani khan Canadian sniper rock farlong le aspota aron pari te chuan Afghanistan indona khan an break ve chawani hatkok hian chol moina ro pui tak tak chiar ngat ngat thamadonga shooting competition a adon ringat po soilan sen po ani om lewe Papa Carlos Norman hatkok tha thian a chhun hle maya US Marine sniper ro pui thatak ni ve in ganai sarjiana akai san hnu in US Marine Corps a train a retire ve a tichen US Marine sniper ro pui ho Paul Board of Governors of the Marine Corps Distinguished Shooter Association member ani ve bokani sniping chingchanga hatkok a hne na zo na anzo alo chana chuan silai ka le sapel hi anuam ka ti em ema ama ero chu ka mi hring pi ka hlum ero hi chin nuam ka ti ngai lo ka hna ani a khang ka mi tha zong zong te kha that talawila keile Marines lo la omzel tur te hi min la that jok don si a chu wang chuan ani ka tha thin ni ati ani